Yoo dandeesse akkan arguuf bara gaarii wanta qabdu na gargaari. In fagaatiin natti siqii ta'imichuu gaafa xiiqii. Jallina koo na qajeelchi fokkisa koo na bareechi. Yoo dadhabdee calluma jedhiitti dhiisi. Feetus diriirfadhuu ciisi. Yookiin du'ee yookiin fayyuu nan ilaalin millatteeyyuu. Garuu wantan si kadhadhu afaan kee narraa qabadhu. Dubbii hamminaan qartee gobaa na waraaniin na dhukkubaa. Gargaarsi kee erga natti hafee harrabaan nan cabsiin lafee. Namni dhugaan hiriyaan qabu. Sababiinsaa fakkeessuu sababa hin dandeenyeef hundumtuu irraa fagaata. የሚጠሉ ሰዎች አንተን ተስፋ ለማስቆረጥ የሚጥሩት ለምንድን ነው? ዓላማን ታሳካዋለህ ብለው ስለሚፈሩ ነው። ጠላታቸው ስኬት እንጂ አንተ አይደለህም። እርሱ ቢሳካለት እኛ ተፈላጊነታችን ይቀንሳል ብለው ይሰጋሉ። ቢሳካልህ ወደ ኋላ የሚቀሩ በውጤት የሚደናቀፉ ይመስላቸዋል። አንተ በሕይወት የሚታይ ነገር ስታከናውን እነሱ ምንም አለማድረጋቸውን ታሳብቅባቸዋለህ። በራስ አለመተማመናቸው ብርድ ይለቅባቸዋል። ባዶነታቸው ይጮህባቸዋል። ታዲያ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ለመስማት ጆሮን ከሰጣቸው ወደ ራሳቸው ደረጃ እንዲያወርዱ ትፈቅድላቸዋለህ። ሁሉም ሰዎች አስተያየት አላቸው። በተለይ ራዕይ የሌላቸው ሰዎች በልዩ አስተያየት የተጠቀጠቁ ናቸው። አይሆንም